ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилоотии ахборро манзури шумо менамоем аз телевизиони Тоҷикистон. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи дуюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум. мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 24 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи дуюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум 13 майи соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ. 5 май корбони навбатии мошинҳои пурбор бо кӯмакҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мардуми аз заминларза зарардидаи ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод ки ҳанӯз рӯзи 13 апрел ба қайд гирифта шуда буд сафарбар гардид. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти саривақт бартараф намудани паёмадҳои офати табиӣ, расонидани кӯмак ба мардум ва бартараф намудани мушкилиҳои пешомада саривақт комиссияи ҳукуматӣ ташкил шуда дар доираи тадбирҳои олии башардӯстона татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат ва саҳмгузорӣ дар ҳалли мушкилоту оқибатҳои ба бор овардан офати табиӣ тадбирҳои муассир андешида мешавад. Фахриддин Муҳаммад Юсуф гузориш медиҳад. корвони сеюми мошинҳои пурбор инак дар идомаи амалӣ кардани тадбирҳои беҳдоштӣ марҳилаи навбатии расонидани кӯмакҳои пешвои миллат ба мардуми аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияҳои Тоҷикободу Рашт бо масъолаи сохтмонӣ амалӣ карда мешавад. вусъати тадбирҳои беҳдоштӣ бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар минтақаи аз заминларза зарардида идома дошта дар асоси талабот дастрас кардани маҳсулоти зарурӣ марҳила ба марҳила амалӣ мегардад. корбони мошинҳои пурбор дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо маҳсулоти сохтмонии симент, чӯбу тахта ва хишту дигар лавозимоти муҳим омода гардида дар пайравӣ ба амалҳои хайрхоҳона баҳри беҳдошт сафарбар карда шуд. ҳамин тариқ дар ҳамоҳангӣ баҳри рафъи мушкилот ва муҳайёсозии имконоти зарурӣ ин навбат беш аз 50 нақлиёти гаронвазн аз шаҳри Душанбе ҷониби ноҳияҳои Рашт Тоҷикобод ҳаракат намуданд. тақсимот ва дастрас намудани кӯмакҳои пешвои миллат ба мардуми зарардида саривақт амалӣ шуда тибқи талабот ва эҳтиёҷот ҳар хонаводаи зарардида бо маҳсулоти зарурӣ ва ашёи сохтмонӣ таъмин карда мешаванд. ҳоло баҳри ҳарчи зудтар бартараф намудани паёмадҳои заминларза қаблан рух дода тадбирҳои муассир андешида шуда мушкилот зина ба зина рафъ хоҳад шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар фикри накоҳолии мардуми кишвар буда баҳри таъмини шароити арзандаи зисту пешбурди рӯзгор тадбирҳои самарабахшро роҳандозӣ мегардонанд. расонидани кӯмакҳо ба мардуми аз офати табиӣ зарардида дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта оқибатҳои офати табиӣ дар муҳлатҳои муайян тибқи дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бартараф мегардад. Фахриддин Муҳаммад Юсуф ба ҳузуристам ахбор. корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи якуми роҳи Гулистон-Фархор 5 дӯстӣ бо маром идома дорад. дар ин марҳила масири мазкур бо дарозии 30 километр бунёд хоҳад шуд. гузориши Шаҳзод Раҷабзода. бо ҷидду ҷаҳд ташаббускориҳо ва иродаи матину иқдомҳои бисёр ҳам ҷиддии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шоҳкориҳои бузурге ки амалӣ шудани онҳоро аксарият чун хобу хаёле беш намедонистанд аз афсона ба ҳақиқат табдил дода шуд. роҳи Гулистон Фархор 5 дӯстӣ як қисмати роҳи дорои аҳамияти байналмилалӣ аст ки сокинон орзуи доштани ҳамин гуна роҳи аҳамияти байналмилалиро доштанд. роҳи мазкур пураҳамияттарин роҳи ҳудуди Гулистон ҳамадонии Фархор 5 ва дӯстӣ ба ҳисоб рафта дарозии он дар ин марҳила 30 километрро дар бар мегирад. бунёди ин қисмати роҳ бо ҷаҳду талошҳои сарвари маҳбуби давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оянда ба яке аз зеботарин роҳи Гулистон Фархор табдил меёбад ки ҳамарӯза тариқи он ронандагону мусофирон ва
ҷаҳонгардон гузар мекунанд. заҳматҳои хастагинопазири пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз самараи хешро оварда Тоҷикистонро ба як кишвари воҳид табдил додааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози соҳибистиқлолӣ на танҳо аҳамияти бузурги роҳҳо дар иттиҳоду ваҳдату ҳамдилии мардуми кишварро дарк намуданд, балки барои он тамоми тадбирҳои заруриро андешиданд. дар он замон бунёди чунин ҷодаву пулу нақбҳои сатҳи байналмилалӣ афсонае беш набуд. ҳоло ин орзуҳо ҷомаи амал пӯшиданд. ман ҳамчун сокини деҳаи ноҳияи Фархор миннатдории худро ба ҷаноби олӣ пешвои миллат мерасонам, ки бо ғамхории он кас дар ноҳияи мо чунин роҳи дорои аҳамияти байналмилалӣ сохта шуда истодааст. пештар дар ин роҳ бо чӣ қадар машаққатҳои зиёд ронандагон мерафтанд, рафту омад доштанд. ҳозир бинед бо ташаббуси он кас ина сохтмончие ки дар ҳамин роҳ кор кесанд, заҳмати шабонарӯзии худро дареғ надошта шабонарӯз кор карда ки тезтар ва бо сифати аъло ин роҳро ба истифода диҳанд. раҳмат ба пешвои миллат ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ки чунин ғамхориро дар ҳаққи халқи сарбаланди ноҳияи Фархор дареғ надоштанд. сохтмони ин масир аз моҳи сентябри соли 2024 оғоз гардид. аз давраи оғози корҳои сохтмонӣ то ин ҷониб бо ҷалби коргарону мутахассисон корҳои зиёди сохтмонӣ ба анҷом расида. натиҷаҳо дар ин ҷода назаррас мебошанд. лоиҳаи сохтмони роҳи мошингарди Гулистон, Фархор, Панҷ, Дӯстӣ дар вилояти Хатлон идомаи иқдоми давлату ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба мамлакати транзитӣ табдил додани Тоҷикистон мебошад ва кор дар ин масир бо ҷалби мутахассисони касбӣ ва техникаву механизмҳои зарурӣ бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида мешавад. ин ҷо коргоҳи мутахассисону муҳандисони сатҳи олии роҳсозӣ аст ва дар ин бино як толори маҷлис, ошхона ва дигар кабинетҳое ки мутахассисон кору фаъолият мекунанд бо тамоми шароит муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар ин лаборатория бошад маҳсулотҳое ки бояд барои мунфарш кардани роҳ истифода шавад аз назар гузаронида мешаванд. озмоишгоҳи мазкур бо таҷҳизоти наву замонавӣ муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар ин ҷо ҳамарӯза барои ташхиси ҳама намуди маводҳои сохтмонӣ шароитҳои хуб фароҳам оварда шудааст. ҳар як маводи сохтмонӣ ки дар лоиҳа пешбинӣ шудааст, ҳатман аз ташхиси лабораторӣ ба пуррагӣ гузашта баъдан дар лоиҳа иҷоза дода мешавад. лоиҳаи мазкур аллакай аз километри 15 то километри 27 корҳои қабати ҷодаи роҳ ба фарҷом расида шудааст. корҳои хобондани қабати поёни асоси роҳ идома дорад. бо ба истифода додани роҳи автомобилгарди Гулистон, Фархор мушкилии рафту омади сокинони ин ноҳияҳо ба маркази ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе осон гардида ба ин васила рафту омад дар ҳама фасли сол таъмин мегардад. меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ дар ин масири пураҳамият ба дараҷаи сеюми техникии роҳҳо дохил гашта аз ду хати ҳаракат иборат мебошад. паҳнои асосии роҳ ба 12 метр баробар буда қисмати мошингарди он 7 метрро ташкил медиҳад. ҳоло дар ин иншоот роҳсозон талош доранд то дар муҳлати пешбинишуда ин роҳи бисёр муҳимро бо сифати баланд мавриди истифода қарор бидиҳанд. мо дар минтақаи таҷҳизи роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор дар километри 82 қарор дорем. дар ҳамин давра мо аз километри 15 то даромади маркази Фархор ба дарозии 12 километр бистари роҳ тайёр шуд. ҳоло мо дар ҳамин ҷо чӣ ки мебинед такурсии поёни роҳро мо тайёр кардостем. бо ташаббусҳои пешвои миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва аз ҷониби маркази татбиқи лоиҳаҳои Душанбе Чаноқ корҳо амалӣ шуда истодааст. подоши заҳмату талошҳо ва тадбирандешиҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти беҳбуд бахшидани ҷодаҳои тахту ҳамвор аст ки Тоҷикистон аз рӯи сифати роҳҳо дар иттиҳоди давлатҳои мустақил ҷойи дуюм ва дар Осиёи марказӣ зинаи аввалро ишғол мекунад. ин масир ҳамон роҳи дорои аҳамияти байналмилалӣ аст ки эҳёгари он сарвари давлати тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. албатта ин ҳама талошу заҳматҳо, тадбирандешиҳо, ташаббусу иқдомҳои наҷиби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саҳифаҳои таърихи давлатдории навини тоҷикон сабт гаштааст. зеро ин ҳама амалҳо ҳақиқатест раднопазир. соли 2025 аз ноҳияи дӯстӣ вилояти Хатлон ба дигар давлатҳо аллакай зиёда аз 340 тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот шудааст. ҷамъоварӣ саривақтӣ, гузарондани кишти такрорӣ ва таъмини фаровонии маҳсулот дар бозори истеъмолӣ аз ҳадафи
اساسی مهنتکشان این منطقه دانسته می شود. نوروزشاه عزیزالله از ناحیه دوستی گزارش می دهد. در ناحیه دوستی علاقه جمع‌آوری 12 نمود محصولات کشاورزی آغاز شده است. استفاده شرایط مفید طبیعی با وسیع‌شوی امکانات‌های استحصالی در این ناحیه اگراری ولایت ختلون مساعدت نموده است. در مجموع امسال مهنتکشان ناحیه دوستی از میدان 14271 گکتار حاصل زراعت کشاورزی به بازارهای داخل و خارج کشور پیشنهاد می‌کنند. بعد از جمع‌آوری کردن پیاز جگاری دان کشت می‌کنیم در جایی در 50 سوتیق زمین تا 25-30 تن پیاز جمع‌آوری کرده روان می‌کنیم. با طعم لذیذ و صفت بلند محصولات کشاورزی در تاجیکستان استحصال شونده در بازارهای خارج طلبگارانی زیاد دارد. علاوه از ناحیه دوستی به دیگر دولت‌ها 340 تن محصولات کشاورزی پیشنهاد شده است. امسال مهنتکشان عزم گرفتند که نزدیک 4000 تن محصولات کشاورزی صادرات نمایند. حجم عمومی صادرات از ناحیه دوستی در سال گذشته به 4200 تن برابر شده بود. امسال باشد امکانات‌ها بیشتر است. موافقی نقشه امسال از ناحیه دوستی باید به خارج کشور 4000 تن محصولات خواجگی قشلاق صادرات باید کرده شود. عین حال صادرات در ناحیه دوستی از قبیل محصولات کشاورزی کرم، گلکرم، لبلبوی سرخ ادامه دارد. لبلبوی سرخ بار کرده استادیم. اینا 15 ماشینی که خارج روی کرده استادیم. در زمین‌های حاصل جمع‌آوری شده کشتی تکراری آغاز شده است. اگر این تجربه از یک جانب ثمرانکی بلند زمینداری را برای خواجگیداران تامین کند، از جانب دیگر بهترین امکانیت محسوب می‌یابد برای فراوانی در بازار استعمالی. هر روزه از ناحیه دوستی قریب 50-100 تن محصولات خواجگی قشلاق به بازارهای داخلی شهر و ناحیه‌های جمهوریمان فرستاده می شود. خریداران آماده از سر زمین این محصولات ها را خریداری کرده به بازارهای حدود ولایت و شهر دوشنبه برده ایستادند. اینچنین به ولایت سوخت هم این محصولات ها فرستاده شده ایستادند. این میدان‌های وسیع ثابتگری آن است که مهنتکشان ناحیه دوستی در استفاده زمین تجربه نمونوی را از خود کردند. این مثال تطبیق یکی از 4 هدف استراتژی کشور و افزون شدن دستاوردها در سمت تامین امنیت غذایی محسوب می‌یابد. با نظرداشت شرایط کنونی و زیادشوی طلبات، مهنتکشان موفقیت‌ها را در سمت استحصال محصولات کشاورزی طریق بلند برداشتن حاصلخیزی زمین و از یک قیده به دست آوردن چند حاصل افزون می‌کنند. امسال در ناحیه دوستی در میدان 282 گکتار کارتوشکای بروقتی و 470 گکتار پیاز کشت کرده شده است که حاصل بلند به دست آمده است. 18 اپریل کارچیک جمع‌آوری سر کردیم. از اول کارچیک را 10 سوم میفروختیم. حاضر 5 سوم 5.5 سوم داخل بازار هر روز چینده رسانده استیم. دوستی یکی از گرمترین ناحیه‌های ولایت ختلون به حساب می‌رود و استفاده مفید امکانات‌های موجوده به نشأه‌نمای خوب زراعت و رشد این سمت سردرآمد مساعدت می‌کند. غنی شدن تجربه و افضلیت دادن به تکنولوژی معاصر ثمره بلندی ساحه را تامین کرده است. حالا در ناحیه دوستی در مجموع جمع‌آوری 12 نمود محصولات کشاورزی جریان دارد. نشأه‌نمای زراعت در میدان‌های وسیع خوب است و کشاورزان ناحیه دوستی سال 2025 در مجموع از میدان زیاده از 14000 گکتار محصولات گوناگون تر و تازه کشاورزی را به بازارهای داخل و خارج کشور پیشنهاد و در تامین فراوانی مواد غذایی سهمگذاری می‌کنند. نوروزشاه عزیزالله، محمد سعید کمال، دولت فیض‌الله، دوستی اخبار. ناحیه جیهون یکی از منطقه‌های گرم در ولایت ختلون محسوب گردیده، خواجگیدارانش از اولین‌ها شده محصولات استحصال‌نموده خود را به بازارهای مملکت و به گوشه‌های گوناگون خارج از کشور صادرات می‌نمایند. تا چند روز است که موسم جمع‌آوری پیاز در ناحیه آغاز گردیده است. گزارش سمندر شریف و اسکندری سعید. دوام هفته روان اولین حاصل پیاز از ناحیه جیهون به گوشه‌های گوناگون کشور صادرات گردیده ایستاده است. طور مشاهده شد امروزها در همه خواجگی‌های دهخانی ناحیه جمع‌آوری حاصل با مرام ادامه داشته. طبق اطلاع الکی تا امروز زیاده از 50000 تن پیاز صادرات گردیده است. سهم کشاورزان ناحیه جیهون در تامین ساکنان مملکت با محصولات گوناگون کشاورزی نظررس بوده. خواجگیداران در نتیجه زحمت صافدلانه در بلند برداشتن حجم استحصال محصولات نشان دهنده های نظررس دارند. امروزها در ناحیه موسم جمع‌آوری پیاز بروقتی شروع گردیده، همه روزه حاصلی به دست آورده وارد بازارهای مملکت گردانیده می شود. از روی اطلاع مسئولین میدان کشت پیاز در ناحیه 3512 گکتار را تشکیل داده.
мақсад аст ки аз ин масоҳат 200 000 тонна маҳсулот истеҳсол гардад. ҳаррӯза 350 то 400 тонн аз як ҳудуди ҷамоат мақсад содирот мешавад. Ба хотире ки таъминоти озуқавории мардуми мамлакат хуб шавад. Ин пиёзе ки мебинед дар натиҷаи меҳнат қадар хуб мешавад. Сари вақт ҷуфта чизил корои агротехникӣ гузарондан дар кор, сари вақт зархимикатҳо зан дар кор. Дар ин сабаб деҳқонои мо таҷрибаи хуб доранд. ҳосили имсолаи мо беҳад хуб аст. аз 450 то 500 сентнера ҷамъоварӣ кардаистам. айни замон ин тадбири саҳроӣ бо ҷалби зиёди сокинон вусъат гирифта то имрӯз 52 000 тонна ҳосил ҷамъоварӣ гардидааст. бо мақсади саривақту беталаф пешниҳод кардани маҳсули дасти хоҷагидорон, соҳибкорон аз гӯшаҳои гуногуни кишвар тариқи техникаҳои калонҳаҷми боркаш ба бозорҳои дохилӣ содирот менамоянд. 10-15 тушка аз ноҳияи ҷайҳун картошка, пиёз, сабзи ҳамин чизро ба маркази шаҳр мебарем. ҳозир пиёзро бор карда ба Ҳисор, Душанбе, Регар мебарем. пиёз ноҳияи ҷайҳун пиёзи нав овдор райхе сочни меган. пиёзи беҳтарин пиёзай. гиҷои бари харидориш созаира. арзиши 1 килограмм пиёз дар айни замон аз 2 то 3 сомониро ташкил медиҳад ки ин ҳавасмандии хоҷагидоронро зиёд намудааст. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти 5 ноҳияи ҷайҳун кишоварзон ин мавсим дар масоҳати 1478 гектар замин кишти пиёзро ба роҳ монданд ки дар натиҷаи коркарди дуруст ва ғизодиҳӣ имрӯзҳо аз ҳар гектар ба ҳисоби миёна аз 450 то 500 сентнерӣ ҳосил ба даст оварда истоданд. нархи имрӯзаи пиёз 280 дирҳамро ташкил дода истодааст ки ба манфиати деҳқонон мебошад. деҳқононро ҳавасманд мекунанд. деҳқонон талош доранд ки ҳамин ҳосиле ки баровардаашонро тезтарак ба фурӯш бароранд ва фоидаи бештар ба даст биёранд. мавриди зикр аст ки таваҷҷӯҳ ба кори саҳроӣ аз як ҷиҳат дар афзун гардонидани маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ мусоидат намояд, аз ҷониби дигар баҳри сокинони бешуғл ҷойҳои корӣ муҳайё мегардад. дар ҷамоати деҳоти қумсангири ноҳия тибқи нақша дар майдони беш аз 2000 гектар кишти пиёз гузаронида шудааст ки аллакай то имрӯз 380 гектари он ҷамъоварӣ ва пешниҳоди бозорҳо гардонида шудааст. имрӯзҳо раванди ҷамъоварии пиёз хеле хуб ба роҳ монда шудааст. ҳамарӯза аз ҷамоати деҳоти қумсангир 300-400 тонна пиёз содирот карда мешавад. дар маъракаи ҷамъоварии пиёз дар ноҳия имрӯзҳо садҳо нафар сокинон бахусус занони хонанишин ба кори саҳроӣ ҷалб гардиданд ки аз ин ҳисоб дар таъмини рӯзгорашон таъсири хубе хоҳад бахшид. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. дар давоми 3 моҳи аввали соли равон аз вилояти Суғ ба хориҷи кишвар ба маблағи қариб 300 миллион доллари амрикоӣ молу маҳсулот содирот карда шудааст. инак марҳилаи нави содироти меваю сабзавот аз қабили пиёзи барвақтӣ ва зардолуи пешпазак оғоз гардид. имконияту иқтидорҳои содиротии вилояти Суғ дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. вилояти Суғд ки дорои захираҳои бои табиӣ, заминҳои ҳосилхез, саноати пешрафта ва фазои мусоид барои соҳибкориву сармоягузорӣ мебошад, ба яке аз минтақаҳои калидии содироткунандаи молу маҳсулоти Тоҷикистон табдил ёфтааст. дар гурӯҳи молу маҳсулоти содиротшаванда ҳаҷми зиёдро либосҳои муқаррарию варзишӣ, ресмони пахтагӣ, маъдан, семент, рангҳои сохтумонӣ, профилҳои алюминию пластикӣ, мотороллерҳои гуногун, бозичаҳои кӯдакона, обҳои рангаи ташнашикан, консерваи меваю сабзавот ва меваи хушки коркард ва банду бастшуда дар бар мегирад. инак дар соли равон марҳилаи нави содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили меваю сабзавоти барвақтӣ ҳам оғоз гардид. ҷиҳати тақвияти ин раванд дар минтақаи шафати роҳи оҳани ноҳияи Ҷаббор Расулов 8 маркази содироти маҳсулоти кишоварзӣ ташкил гардидааст ва ҳамарӯза аз ин ҷо ба хориҷи мамлакат тариқи роҳи оҳан ва мошинҳои калонҳаҷм пиёзи барвақтӣ интиқол дода мешавад. барои иҷрои корҳо ба монанди саракунии банду басти маҳсулот ва пур кардани вагонҳо шумораи зиёди сокинони ноҳия бо шуғл ва маоши хуб таъмин гардида, барои соҳибкорону тоҷирон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. содироти пиёзи барвақтӣ аз ин минтақа асосан аз 20 апрел оғоз гардида, ба таъкиди соҳибкорон рӯзторӯз талабот ба пиёз ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон дар хориҷи мамлакат зиёд мегардад. барои интиқоли саривақтии пиёз аз ҷумла ҷиҳати ба расмиятдарории маҳсулоти содиротшаванда саҳми кормандони минтақавии гумрук дар ноҳияи Ҷаббор Расулов назаррас аст.
با تاکید کشاورزان و صاحبکاران امسال حاصل پیاز فراوان است و طلبگاران این نمودی محصولات در خارج مملکت نیز زیاد میباشد. طبق معلومات در دوام 15 روز اخیر تنها از منطقه گمرک در ناحیه جبار رسولов به خارج مملکت 3757 تن پیاز بروقتی صادرات کرده شده است. در حال حاضر پیاز بروقتی برای صادرات به خارج کشور از ولایت ختلان آورده می شود. صادرات پیاز از 20 اپریل سال 2025 آغاز شد. در اینجا انبار جبار رسولов که قرار داریم تمام شرایط ها و ما مهیا شده است. ما همه روزه طریقه واگن و واسطه نقلیات با فدراسیون روسیه صادرات کرده ایستادیم. امسال حاصلناکی پیاز در تاجیکستان خیلی خوب است. در این انبار زیاده از 300 نفر زنها کار میکنن، بندوبست میکنن. هر روزه کارشون کتی معین ما مبلغ گذاری میکنیم. همه پیازهایی که ما از دهقانان میخریم در اینجا فراوردت بندوبست کرده و سورت ها جدا کرده، همه بهترینش را به خارج کشور روان میکنیم. دوام 2 سال اخیر حجم صادرات میوه از جمله زردآلوی پیشپس زیاد شده است. همساله در برابر تامین بازار داخلی حجم معینی حاصل باغات زردآلوی شهر و ناحیه‌های اشت، کانیبادان و باباجان غفورов در شکل تر و تازه با بندوبستی مطابق به خارج کشور صادرات کرده می شود. امسال کشاورزان باغ ملی وحدت نقشه دارند که حاصل 5 گکتار باغ زردآلوی نوع مگدار را به خارج کشور صادرات نمایند. این نوع زردآلوی مگدار میباشد که سال 2022 با طرز اینتنسیوی بنیاد کرده شده است که پوره به خارج صادرات کرده می شود. مساحت باغ اینتنسیو مگدار 5 گکتار را تشکیل می دهد. طلبات به نوع زردآلوی مگدار در خارج زیاد است که نسبت دیگر زردآلوها صفت خوب و طعم لذیذ دارد. خواجگیداران باغ ملی وحدت روزهای نزدیک به جمع‌آوری گیلاس هم شروع می‌کنند. مساحت باغ گیلاس در این مؤسسه زیاده از 5 گکتار را تشکیل می‌دهد. در ولایت سوخت در دوام 4 ماه سپری شده سال روان حجم صادرات میوه خشک، آب‌های رنگی تشنه‌شکن، افشوره و مربا و دیگر نمودی کنسروی میوه و سبزیجات نیز افزایش یافته است. در این دوره شرکت‌های استحصالی آبی زلال، سیردریا، صبحی وطن، اسفره فود، برکت اسفره و ده‌ها کارخانه و کارگاه‌های دیگر در اساس طلبات بازار منطقه و جهان حجم صادرات میوه خشک، کارکرد شده، کنسروی میوه و سبزیجات و آب‌های رنگی تشنه‌شکن را زیاد نمودند. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. در ناحیه وسیع ولایت ختلان جهتی براه ماندن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی وابسته به تطبیق هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان دایر به پیشگیری استفاده غیرقانونی نیروی برق چراهای مشخص عملی می‌گردد. در دایره نقشه چرابینی‌های راه اندازی شده از جانب نمایندگان مقامات حفظی حقوق در بین اهالی سلسله چرابینی‌های معرفتی برگزار کرده شد. تفصیلات بیشتر در گزارش ناصر علیمزاده. در مرکز و جماعت‌های دهاتی دوردست ناحیه واسع ولایت ختلان طبق نقشه چرابینی‌های تهیه گردیده با اشتراک نمایندگان مقامات پروکراتورا در یکجایگی با نمایندگان کسب و کار گوناگون و ساکنان محلی چرابینی معرفتی برگزار کرده شد. مقصد ملاقات و واخوری کارمندان حفظی حقوق با اهالی بار دیگر واضح و روشن و مفصل شرح و توضیح دادن محتوای تغییر و علاوه استفاده قوه برق و گرمی به اسباب‌های ضروری نظارتی و به حسابگیری یا به شرطنامه با تشکیلات‌های تأمینات قوه برق و گرمی، کندن و شکستن پلمبه‌های مقرر شده اسباب‌های اندازه‌گیری، اینچنین از بیرون دخالت نمودن به تجهیزات حسابی برقی و تغییر دادن نشانداد آن با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده قوه برق هنگام نبودن علامت‌های ترکیب جنایت، جزای مأموری در شکل جریمه مأموری نسبت به شخصان واقعی به اندازه از 20 تا 30، به شخصان منصبدار از 30 تا 50 و به شخصان حقوقی از 200 تا 300 نشان دهنده برای حساب‌ها تطبیق کرده می شود. چنین چرابینی‌های معرفتی با حضور نمایندگان مقامات حفظی حقوق در چرابینی با اشتراک مسئولان مقامات اجرایی محلی و پروکراتور شهر در تمام جماعت‌های دهات گذرانده شد. در واخوری با فعالان جماعت دهاتی فراب که از دوردست‌ترین جماعت‌ها میباشد ذکر گردید که دخالت نمودن به تجهیزات حساب برقی و تغییر دادن نشانداد آن با مقصد نسپردن مبلغ استفاده برق، این چنین استفاده برق به پیوست‌کنی به تجهیزات حساب برقی اگر چنین کردار دوام 1 سال پس از تطبیق جزای مأموری صادر شده باشد جوابگری پیش بینی کرده شده. برای آن جزا در نمود جریمه به اندازه از 300
365 нишондиҳанда то 547 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 3 сол таъин карда мешавад. тибқи ин ва дигар тағйирот агар ҷавобгарӣ ба миқдори махсусан калон бошад, мувофиқи қонун ба муҳлати то 10 сол маҳрум намудан аз озодӣ муқаррар гардидааст. ба фаъолони ҷамъияти деҳоти моғиён низ ки наздики 30 000 аҳолӣ дорад, тағйиру иловаҳои нав дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон шарҳу тавзеҳ дода шуд. таъкид карда шуд ки шаҳрвандони кишвар ва раҳбарони корхонаву муассисаҳои мамлакатро зарур аст ки бо дарки баланди масъулият ба истифодаи самаранок, роҳ надодан ба талафоти нерӯи барқ ва пардохти саривақтии маблағ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намоянд, зеро ин омилу тадобир бешаку тардид ҳамчун кафолати рушду суботи устувори иқтисоди кишвар маҳсуб меёбад. ҳамчунин зимни мулоқотҳо таваҷҷӯҳи ҳозирин ба тавсеяи корҳои бунёдкорӣ ва ободонӣ, истифодаи босамари обу замин барои рӯёндани ҳосили фаровон ва захираи дусолаи маводи ғизоӣ дар ҳар як оила, пардохти андозҳо, роҳҳои қонунии ҳалли баҳси замин, муқаррароти қонунҳои миллӣ оид ба таълим ва тарбияи фарзанд, танзими анъана ва расму оин, ҷудошавии оилаҳои ҷавон, хушунати оилавӣ, пешгирии шомилшавӣ ва гароиш ба ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ, экстремистӣ ва ифротгаро дар заминаи қонунҳои амалкунанда бо далелу арқом ҷалб карда шуд. бо назар доштем ки солҳои охир дар самти қонунгузории энергетика ҷой доштани қонунвайронкунӣ алахсус ҳолатҳои дуздии қувваи барқ 15 апрели соли 2025 ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйири иловаҳо ворид гардид. тибқи дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат, кормандони прокуратури шаҳр бо сокинони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти шаҳр вохӯрӣ доир намуда талаботҳои кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистонро вобаста ба риоя нагардидани қоидаҳои истифодаи қувваи барқ ба самъи онҳо расонида шуд. ҳамчунин дар прокуратури шаҳр бо дигар мақомотҳо гурӯҳҳои корӣ таъсис дода ба нусхаи тағйири иловаҳои кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи имзохат ба сардорони оила расонида ба моҳияти он фаҳмонида шуд. ҳамчунин имрӯзҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ доир ба ворид гардидани тағйири иловаҳои нав дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои вайрон кардани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ аз ҷониби комиссияи ташкил гардида бо усулҳои маҳалла ба маҳалла, деҳа ба деҳа ва хона ба хона идома дорад ва чунин мулоқотҳо тибқи нақшаи пешбинишуда дар тамоми ҷамъиятҳои деҳот гузаронида мешавад. далери бозор, Шоҳусайн Солиев, шаҳри Панҷакент, Ахбор. бинандаҳои азиз, мо шуморо бо хабари гузоришҳои тоза дар ҷараёни рӯз дар нашрҳои меваъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед.